magũthia Madrid na bao kĩmwe o kĩbũgũ kũingĩra thĩinĩ wa quarter final. Sitting position in class again. We will miss you a lot in the games we used to play together in. It will never be the same again. Kirubi, as we used to call you goodbye. Visit that you used to make every time you close school to say hi and update me of your progress. And before going back after holiday again to say goodbye. The letters you used to write to me. Well, you know, Thiru girls will always remind me of our friendship. Kathy, my baby girl, you are a unique girl, full of life. Harida, you are in making. We will miss you in our school student council as our health secretary and in our netball team.
as you are our goal shooter. Victory, my baby boy. You are taken after your dad. Your generosity, love, and kindness to others will be greatly missed. More to rest with angels till we meet again. Ni mwega na hedi ciothe hata sasa tunasema bado Mungu ni mwema. Mimi Bishop umenipea kibarua ngumu sana, lakini nikubalie kwanza niseme pole sana kwa jamii hii. Hili jambo halijatupata kwa urahisi, imeweka roho zetu uzito sana. Sababu utaambia nini Mama Samii utigone ciana ciake ithatu na tucocyo tutatu mururumo umwe ta mutumia ni ukaigua ruo rwa mwana. Nikiangalia Mama Fide ugatigwo ni muthuri na ugatigwo ni ciana ciaku ithatu na nduri na kangi. Koroni kuragio ciuria, nafikiri kama kwa Mungu kungekuwa na legal department tungietha mawakili maingi muno magucokia cira riko koroni ucokagio. Lakini tunasema shamba ni la wenyewe, anavuna anachotaka wakati anataka. Kwa wale ambao ni wageni, hapa ni Gilgil constituency, na kwa neema ya Mungu watu wa Gilgil wamenichagua kama mbunge wao. Hii Gilgil Bishop ni kubwa sana. Tumepakana na Kinangop upande ule, Naivasha, tumeshikana tena na Narok, Njoro, Nakuru, Kipipiri mpaka Olkalao. Na wakati jambo hili lilipotokea, saa ingine unasoma kwa media, unafikiria pole kwao lakini hawajakukaribia. Unajua hivyo ndo mtu kwanza unafikiria. But nilipopata masimu asubuhi kutoka kwa jamii hii, kwa watu wa hapa area hii, nikajua ni kubaya. Matihuragero uguo tuko thainyanya, si kawaida. Tumekuwa hapa kutoka Thursday, tulikuwa hapa Sunday, tulikuwa hapa. Gutire ciugo tungiuga cia kuigana cia kuumiriria. Excellency, tuko hapa kwa maombolezi ama mazishi. Yes. Na ulikuwa umenituma. Ndio. Kwa hivyo wanakusikiza utume condolence yako. Ndio. Over to you, sir. Watu wetu wa mjambo. God is good. And all the time. Munisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wetu wa Nakuru, nataka kama mtoto wenu Rigathi Gachagua kuchukua nafasi hii kutoa rabirabi zangu kwa sababu hawa watoto wetu Francis, Peter, George, Kathy, Vitalik na Waithera kwa kupoteza maisha yao. Mimi nataka kwa wazazi na kwa jamii na kwa kila mtu, nataka niseme pole kwa niaba yangu na Pastor Dorcas na watoto wetu. Tunahuzunika na ninyi, tunalia na nyinyi. Hili ni pigo kubwa sana 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 kwa familia. Hii pia ni pigo kubwa sana kwa jamii yetu ya watu ya Gikuyu. Hawa ni watoto wetu, ni maua wetu, na mimi nikiwa kiongozi wenu katika jamii nimepoteza watoto wangu, na mimi nahuzunika sana 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 sana. Na hili ni pigo kubwa sana kwa familia na kwa jamii yetu, na mimi nataka niseme poleni. Nashukuru kanisa kwa kuja kuwafariji hawa wangwana. Nataka wale wote wamefika, wale wamesaidia, nimwambie mmefanya vizuri sana, kwa sababu hiyo ndio mira zetu. Moja akiwa na machozi tunakuja kumpaguza machozi. Nataka niseme asanteni sana, nataka niseme pole. Mimi najua kumewachwa watoto wanatakiwa wasome. Nitatuma Mheshimiwa Jane Kehara na shilingi 200,000 pia nichangie katika kusomesha hao watoto. Na mimi niseme poleni sana. Ningetaka kufika, lakini tumekuwa na matatizo ya huyu Kasongo akitutumia wakora tukienda mazishi, tukienda kanisani. Anatuangaisha, anatuumiza, na mpaka anatuma wakora kanisani. Vile alituma wakora wakachoma watoto wetu huko Kiambaa katika Eldoret. Lakini tunasema hayo yote tunawachia Mungu. Nitwaiguithania andũ aitũ.
ndimwire gutire burete kagatea mumiririe mwinyitie maundu maya mothe ni maguthira moe ngai witu ari ogitiine maya mothe turagerera mikora gutumagwo kanitha ya Kristo uria macindire ciana citu kuria Kiamba gutire hindi tukariganirwo na heshimu acio me hau baceraga na Kasongo muthie mumwire atige gutuma mikora kanitha-ini tondu guo ni uru ni gwatwikire Kiamba nayo ni mitugo miuru. Thengio muno andu aitu, ngai witu amurathime amwike wega amwararamerie mihaka murori magukumia amugitire kuma kwi ndwari mici yanyu yurage irathimo ihiana mbura njega niguo andu a nyumba itu. Thengio ngai witu amwike wega. Sinifanyie BTC yangu hapa. Ndio. Uishi nituretikia ndu aya Ngai tigura morite na tunaamini hapa na kaitoiguane tafadhali tubange haria mutumia arabangwo nimekupanga andu aya mutore iharo hata tangĩikara hororai yakwa nĩndetekera ikeno ciakwa ciothe igũrũ matu-inĩ kũrĩa twana tũingĩ twathiĩre tene na ndige cirĩohoro wa mũcio thimoti yakwa nĩngwĩtũkĩra ikeno ciakwa ciothe igũrũ matu-inĩ kũrĩa twana tũingĩ
makariuka magaturania hamwe na mwathani tene na tene. Na koguo twĩmbĩrĩra-inĩ ĩno nĩ tũgwĩtĩkia atĩ mũthenya wa Ngai ndũkamahĩta wa kũguũranĩrio gwake na gũcoka gwake. Koguo twĩ ta ndungata cia Ngai nĩ tũkwenda kumbũra na tuge tĩri nĩ ũcoke tĩri, rũkũngũ rũcoke rũkũngũ, muoyo nĩ ũthiĩte kũrĩ mwene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Mbĩrĩra ici rĩrĩa karumbeta ka mwathani gakahingũrwo kana gakahuhwo nĩ ikahingũka, mathiĩ magatũnge mwathani wĩra-inĩ matũranie nake tene na tene. Koguo tuge mahurũke ũhoro na Ngai witũ athiĩ na mbere na kũũmĩrĩria bamĩrĩ na kũmĩhe hinya thĩinĩ wa Ngai. Koguo twahande mĩtharaba ĩyo na kĩmenyithia kĩega atĩ haha harĩ andũ mahurũka marĩ Akristiano. Geithia andũ. Thengiũ tũrĩ akenu mũno. Mumagaria andũ acio. With a big support. Kwanza Paulo. Wewe korwo twanakuhe kĩndũ. No twage indo nyingĩ cia gũkũhe. No mwathani akũrathime sana. Nĩngũrũgama ngavana. Ĩni. Nĩrĩ matwarĩte mabamwe. Nĩ tũrenda kwendera indo. Tũrenda kũinũka. Yeragia kamera-inĩ. Ndorereria kamera. Andũ nĩ twakena, twamũcokeria ngatho. Rũgama haha. Hau. Twamũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo mũtũnyitĩrĩire ũmũthĩ. Gũtuĩka nĩ tũgũthiaga ũguo tũgabĩra nĩ ũndũ wa network, no nĩ twakena mũno kuma rũcinĩ mũtwaranĩte hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgeretie juu chini ũrĩa twahotana nĩgetha arĩa me kũraihu na ũhoro ũyũ wamũkinyĩra na njĩra njega. Gũtuĩka network nĩ ĩgũtũtangaga, no nĩ twacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũkirĩrĩria wanyu na wenda ni wanyu. Ũguo nĩ twarĩkĩrĩria mathiko ma mũthenya wa ũmũthĩ. Bamĩrĩ ndahoya tũmĩhoere thayũ, tũmĩhoere gĩkeno na Ngai amũmenyerere.